Akbebe mi da kawan kule Ewenyigba TV jogan pomo wana wachi le ye mekada jesi ba nusilis eve English standard do pa ike adam go ni hafi panya joa ne wo adogbo le evegbeme nyankwo enye nate agbeyo me Peter ka finema agara nya jome nemia ma akplo kotungo do nyope akpaji nemi Injojo de jesi ba wo ko suku bi wa ma awu le Ghana School of Law suku ko ike na hehe no vi ko de ba yo anye esedola le Ghana to koma no vi wa ma awu ko to amomaje maje nu kala akpabo bu handu cho de jesi ba wo atohe titina school ko ma viara ike obuo pagbe le jinu ye muti kala akpabo bunjo cho de jesi le povito pa dope ike na ale titina je fa nuto makani ko de ko blonya ba wo da kpado ike wo atu povito pa dope le nuto mame kemya ponu ko la khie club le me bodo gole agbatem le la matro bi mava na magranya jome nemi Akbaba mi da kan kula Ewenyigba TV le ye medejesi ba serli jaro nya meika actor asrenya ba modango katantina mle egbe nya job akpaji kanama agara nya jomne mi enmakem yikamya aje gomela povito pa do pieme nemi Inchocho de jesi ba povito pa do pa tanopa ganye kanye police administration onya mereika udek pa do le kaswa kple susuba yo atang akpa afuka kple hlodonu afifi kple aleika de nya motela afochonyi la kasoka kple epe gologo yeta wode ekpedo ka tu kobito pe gbadara pa lo kobito pa do pe le titina jepe nuto ganike ne ele titina nuto me kaje chore jesi be le kobito pa do pe tutu pa kpadia anyanku wi mo pe kotutu wona yike ano ajile ntuma me kala kobito pa nyanwa ode koglo be le kama kobito pe gbadara pa do ele kaswa kwakli epe gulogwe akpadaka efewa maso hunya kwakle efifi eno amodum dale titina jepe nutu le Ghana jokope akpama kama yikenya nyandala na kovito podobie le nutu mama yikenya ACP oduro amane enyamere yikedi koglo na Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo gbobe yola agbaje yike yo actor asila akwa tutunti le jinu wa mawi enyi kafia ba epere kagleti ade magba ye yo awu kotutu wana unika yo aten azan ba kobito pa do pa ene yikane yo akpa fu kakpla vivi hodonu kakpla jobla so pa fo yikade mole le titina nutuoma nguti kanemia achola pamene yikemian gagamde holodonya alojo bovonya da yikano mudumda le nuto yikenya ashanti nuto gama nchocho da jesi be sukubi ka odan kona be Eliasu Fuseni ka hobo we enia woto eheka de vie enya titina school home bi no la alo senior high school students ye wonya kala roye pa gbajia nchocho da jesi be le anina mi kana le obuasi nuto yikana la ashanti nuto gama ya jobovonya no amodumda le kala roye pa gbajia daga kai kana ado Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo bonye ba le pajinu eto e pankaka adie gbele pa kwekle bla evovo evele ikene Ghana duko awope bla adenvo atoam ye hlodonu wona ye edo moda kama ikenya povito pe gbere Ghana obuasi povito pe do pe ikenya ASP akanten duamena enyamere ikede Nyadzɔdzɔko eglo na Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo be yo jagwa ike yo komtila ko dare ko babaji ke yo ho apadudu ko akpele alaika bono no malaika akpere yo ntihana ngomokuku wana alaika menovia enya muslimi to ta yuda asilentina pomyo klasu suba wa aten adi novia le upese pakpele dodo wonu kala kobito panyanoa ona na misa gomaba maso edo modale sukuvi kanu la kotole kwa sukuvi kanu la kovela ikafieba le jines ko klasine su pakpajia ya maso etendo modale ikamo gara hanu para klasu ba watan adoji joda wonu ti le azon les ozo ikanya 6 months bodo do wona le Ghana to come nguti
Kanemia achola pamene kama kono tapon nemia nje jo dejesi kocho akameti alun gomo ku hababo ika na General Legal Council GLC dopo ika na le senya ojipom le Ghana to come godo wo de ko glongutia ola na mi le gomo sembe wo ko sugo bi halama wa awu le Ghana School of Law ika school ko dimitore kai kana le Ghana to come nana keke no vi ka odi ba yo anya asedola le Ghana to come kala gomo ku hababo penya noa o de ko globele ika mena yo akare no bi wa ma awu yo ntia yo le didimbe wa do pon ko de go ika wanyaw le nenem pas kuma ika anamon ko no vi bubu gada oba watan agada sukuya mahana sosro wanaw kala pa pa be bla fa de keme vaya wona mi se go ba suku bi hlama akba evem pa pa edivo nglo do ko ika na ba mala fa ndre club la shekia wo ko te ko do ko ma chonu nyi ko to entrance exam alo gada suku ma pa do ko ika no nglo vai nguti kale akwabuwa like mi blele mi la jo pa wona mo le Ewenyigba TV jo ganu pomo wona oji be suku mi hlama ala fa enebla asheke for asheke onya meda ika wo de ablolo ba fo kwakle esefo kwakle to ko pesenya pie kwakle Ghana Legal Council class suba wa ten atro ko le yonti ika wa ko yo le suku mo hana senya oji kwakpo le Ghana to ko magodo kenyo chode jesi ba le akameti wa me eton ika na odo class suba wa ten ale American registrar kwakle apakparenti to le repa kwaji ako ayide wo boy ika wa ngom kwakle wa ambe hababo ika wonya ameton ponkonye ambwa afoko kwaku gawu bafo Professor Raymond Atuguba wonya no vika wo adotebe wa ngom kuku wona wo kamya panu kwara ge yimar ga machimya pa ya jole egbe ya jo wona ji akona sesem do yenye ege fina ma trole mi egba ma aguglo malan kuren godunya da kare kemi odokochi ntinemi nje jo de jesi ba wo de pa we anyi nutu biara ike na le titina nutu mele anyi na mi ike na obuase nutu ga kama samaso nye mi ike do mora le akpavo bo do me ike abotobia abu apagba le anjojola nguti mi apanya sala onye nkwenye na te agboye me Peter jaro nya me ike tro asrenya joja fi odo bole modern pa do na fa akpaji ka civic yenye news editor ike la se trouble mi apanya joji akpana mi le mi apare ka owo lata